Kakunhun Chalong Citizens Bat Katura Thakur Bari Committee Kelapan Long Gajing Thang Bombati Hakandala Chalong Bat Ha Thakur Bari Temple Kebaran Hatura Hinan Kesngi kata Haka Arpunyol Terik Ahajar Pusan Menpen Pau Gajing Sngolem Yaki Balakla No Ha Gajing Sha Thombo Badangshan Ha Pahalgam Ha Jammuan Kashmir Kebalashim Ya Gajing Imjong Arpundringut Kitoris Kani Gajing Thang Bombati Belapan Long Da Kakunhun Chalong Citizens Bat Katura Thakur Bari Committee Kalalum Langi Kibriu Nagi Benta Bapher Ha Gajing Pen I Baklan Bor Jong Gajing Eteli Bat Gajing Pen Rami Ki Kamle No कल्याण ऑफिशियल के लिए यही हमारे बच्चे सेकुलर बन रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। Lakukan berkena ketilah jong. Isngongsi habang yoi kini kejingja bangi poi berkat bahkan dia kumni. Tegi kum kinong song jong kari India. Ikerpat yang ke sarkar India padu yang kipai baro bagi dia snok tilang. Markani kejingja kini kebelah senkai. Kebelah tuanut kimin sefriu kibalui loi. Ni kum kinong tumi. Bagi pala bagi jingja berokhat. Barokhat di khalang. Hem ketu yanu. Ikwa barokhat ki join lang bani. Barokhat ki jat bendre barokhat ki jat niam namar ba. Kade kari jongi. Bat bangin kwa ba ki nong lukti. Nini ki nong shon. Kinwan. Manchu siat pathar ya ki men sem balui. Yang hangne bat mi ki kwa baka sarkar dan ai de kabatinge ya ki tu ki briu. Ibala yarab. Yaki nongshon, yaki balayarab, but I jakasa yaki. We are here with the people of India. We are here because we do feel for those people who lost their life. With the community standing here, we all of us strongly condemn what happened in Sri and we cannot allow terror to create fear on people and those who promote violence, terror, we should stop. I urge the youth, do not go into terror, do not go into violence, because it will lead you to nowhere. We cannot just kill people. We are humans. They are humans. We are all humans. We have only one earth and we cannot kill it.